entre sí para entreternos. Con cal sentaremos cómodos que o espectáculo vai comezar. O noso primeiro convidado é un grupo de cuarto da ESO onde o alumnado de música tocará coas placas a canción de Take On Me. Un fuerte aplauso para recibirlo. Jacuzzi nella
que cantará Jaime Losaga, alumno de segundo de bachillerato D. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Un aplauso para ella. Which lover will I
Xulia, Lua e Xurxo fan a canción Cisne del Rock. Un aplauso para eles.
chegou un dos momentos máis esperados. Elas están preparadas e nos desexando velas. As alumnas Sofía, Eva, Laila e Greta de terceiro e cuarto da ESO e primeiro de bacharelato bailan Armagedón. Un forte aplauso para recibir.
recibirla. que van a interpretar What Is the Feeling. Recibamos con un aplauso. There's been some confusion for
Moitísimas gracias por estar aquí.